Ante Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo itidadi angkal ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanyayo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanyayon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Ada nga minjay na ibaga idi ni angkal idi na biyag payla ang ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka numat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngumapay, adan aya pagbalay mo. Owan ante, adan, tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya? Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. Panagkunak, nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko Saan ko maamasasa irtiriknam, ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo't dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idi na biyag pay laang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay hamon no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imatla lugar. 5 minutos ti mapagnaman ipon iji balayo kadante. Ay, mayat nga rod ata si dagmatlaang. Kaarobatan tumatlaang ni antek. Ay napintas to siguro ti pagbalinan ti Aramid abalayo, Maritesa. Ay, uwan na mare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ija nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa Adanton balayo kinila kayo mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga gingganatad ta. Naimbag ka pa Da kayon ton ti kapintasan iti balay dito lugar tayo. Haanmat. ay bagbaga pa kit din nila kaya ko nga pa ikan na kano iti swimming pool nga. Haanan ko tagastos lang. Ayan, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay hindi, iti komporme. Ayan, ay nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan makipurpurdiya akas kada kami? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat nga may itibak ng atap no pumentas matimbiyag mo nga kaslakan ya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta nasingpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikalan tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka man, tani. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay? Intun no may alawas manan, Aywan, ginatang ko amin na materialis ni Aramid abaleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan? Sure, hane. Kan, at iti alawas mo. Ay, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apan nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununan may nga ramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple laeng. Anyat serbim nga kasar nga no simple laang.
May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasarme. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hang kayo nga aglut-luton yan, te, taag pa dilibra kay te kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwarta. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayo nga aglut-luton niya. Ay katala makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako niti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka lang dito yung paraangan nyo. Or-orayak ngamin jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadag jang trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaban ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramida. Iso handak man nga isursuro. Anya pa ilang ti or-orno nga kaya katadamatan balay me kani Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nila kaya kunti makamuitan. Iso ti agorno nga haan nga siya. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matan ti balay na kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na Tessa. Hanga bali ante ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan hanyo matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin. Baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan ante. Ti punto, kat nasa isaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan ante. Sumarunong nga rin nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati samat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tatsamon. Uwan leta, dandan ni ak ngamin na ag-anak. Ay, iso mo ilagayam. Ay wan, umaya man naglakoy tinatang. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan natang tuy karga ti basket kaw. Ada pang pakbad. Ada pa'y bukal ti karbis di takan da dumapay. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya-mala na ito yata presko. Kun nalalakapay. Ay, haan. May maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya leta. Hanak nga gumatang itilako. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaan Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma, ada sabon, kartib, sagaysay, kun ada pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritom akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanakon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanakon ngagpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasi jay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no kasya nga rumurak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta hangko nga ugalit agpalpalangguan. Ngam, ay,
Amat gamin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalas to, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilo. Iso nga hang ko ang kasapulan data. Agbalor ititin kay datirilo. Dati man ni akitam. Wow! Nagpintas mat day taan nilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kaya ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana, agatlingat ka. Kadigdigos ta anak ko, bam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang si kamot. Sa anak mo't anabang Naglingotak labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itarupat anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay una yan. Ala, yung kagdigos kay din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay kagumatang itilako! Ni, Leta! Adamatan pwesto may tiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady kay toy. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoon ni tiwagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo na itilako. Brand new pa na kita daduma. Ang dapat tag-price gani kita. Labam lang na kita. Anan, brand new te, pabado kay dyan anak ko. Baka kami nag-allergy no, wag-wag te ibado na. Kaglabam, oray malabaan data, wag-wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsang-sangitan dyan ako ngayon, batik ka ni antek. Grabe nga ron tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na lita. Nalabos mo dahi dyan, Tessa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wag-wagalako ko. Ay na, saan la dagiti lakong ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minjebalainan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya tamakano kasta. Nagitinto pa'y nagdumababa nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Ngala, biyag na makidi day ta. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod kunang matlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem abalasan ko? Tanay, makaliplipat kansan. Makaliplipat nga ibagbagay yung matante. Wan tanay, nagbalbaliw ka mutun. Kunang matlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurman mo pa yun ti makistorya kadagiti kalugaran tayo. Asino mat nga minti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtututbras. Kukursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasan ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutin ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tamadi ti kasta. Ay na, awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw, hanak agkupkupit.
Pagrigrigatan di asawak ti kwarta mi. Awan mo ti sagsagasaan mi nga sa bali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan lang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mangpakpakan kanya. Di isa, bakit? Agawid ka pa lang inyo balay danting. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabagyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakal ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno maamamok mat isuda. Iyam amukan tumat laeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar po ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ija balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo na mapanijay. Di kay pala umay dito yung orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito palay. Di mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga adu ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't adu atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abake. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mumot jay katugangam. Di mun sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Ta ada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ija unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulor ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya, Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. katuan ka nakapatakder kami nga ro di ti balay may ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin kon ti agawi di jay. Ay baybay ang tateks na. Mapantakit di. Mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat o may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwa. Kaanak ka. Di Tessa. Kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatag. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagay dya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hali, agparbang ka kuma. Anya ka ka di. Pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si katilav ko. Nang nagmumad, si kati pinilik. Diyak laing pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na kumari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na kuma, pang-asim. awanan ba na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama kastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gayam asawa na. Diyan mo daramid akon. Mabayin akon nga rumorit ti balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Wulita. Ala, asa
Asino ti mangipagarup akas ti pagtungpalan ti amin? Ala, kas na jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi nga agasawa ije balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilako dan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wen, ilako da siguro Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti da di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isum tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimoy. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin. Andi ngayon takit di nga uray kas di timpakpakita na itikal labas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Ay, uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Ang kupay nga nakasao. Tama ni pud idi may di asawa nakit. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kasla na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Ang ko nga rin nga makontak ni Alfonso. Ay, anyan. Una yun tinagtungtong palam, Tessa. Ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kasla pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababayin na gadyain sawsawang ko hindi kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta segunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta iso lang mat tinalaka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kansan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita ak ito, ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis-ismol ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat nagpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngamanya nga rod, napasamakan, at daditan. Iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ni ije probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay gestor. Siyak, tikit kay tanda. Agsubli ako ni ije probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siya, okay la umot no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni ije probinsya, ante. Mariol lang, adda nga tabakan ti asilid apapaabangan di kabagis mo ita. Ay, diyak ka mo, amari ko rin. Kasla na sa una, idi nga, dadwa kwarto bakante. Diyak lang mo no naalan, wano sampay. Pakidamag muntuman, maray, tagsapsapol di kapsat ko. Sige, mare. Ngamno adawayam, mapantaki idi jay balay na na. Kuyugan ka. Sige man nga rod, kumaray. Asino ti agabang manang ulan? Kabsat ka no ni mare ko rin, kabagis. Wan pare, tay lalaki akabsat ko. Tagtrabaho ngamin dito'y ili. Katawan pagyanan na.
Awan met ngamin space ijay balay, tanagbasit ka nga road. Sino akabsat mo, Koray? Ni sinyaw nga arta? Wen, ngam saanan nga artek ita, tanagbalbali wen. Manipod nagsakit, insardeng nanti bisyo na nga ara. Trabaho latan ti ayan ti atensyon na ita. Apay, saanan na nangasawa? Saanan, takdiran na siguron ati agbaba aklatan. Anda mo di bakante ado akwarto Alaan na, di may sa akwartaw. Basta jak kaya ti artek ngagbalay na burdar. Kan jak kaya ti bisita burdar ta maringringa. Jak kaya ti naariwawa. Wen, inso, ibagak to day takon kwa na. Di, ada pa'y may sasili da pa kantya pa ba ngamin saw. Wala manang. Agam sigurado ang maalam tumot la dagos na jay. Ta ada utag biraw iti pagabangan dito ilay. Wala, napaspas sa maabangan dagiti papaabang mo ta, ada dito ilay. Ado, dagsapul iti pagabangan dito. Naibaglakit din ata saan mo ngayon lako na ito ide. Dakal mo gayam ti pakay ranudam. Wala. Mayat gayam tagpaabang. Ta kaslaka mo lagpimpinsyunan iti binulan. Wala, pudno na itanak ko na inso. Tao po! Tao po! Nay, ada tao. Sino nga tagay ta? Nagpintasan a babae. Nagsiksay. Anya na jaya deng. Mabalintang daman, tata? Ay uwan Anya ka din ay jaya deng. Dito nga mintiin to dudang ayan tagpapaabang. Agpapaabang kayo iti balay? Ay, kwarto lang ti ipapaabang ko adeng. Saan abuo abalay? Ay, uwan, tata. Uray kwarto lang. May sak mo nga gabang? Ala, o may kat ay pakitak ti bakante asilig. May salangan jay bakante. Gamnay, kumunti kusina kan CR. No, kayat mo Uwan, tata. Awan problema. Kayat ko, tanabayagin kang sapsapulak iti pagabangag. Ngam awan mo't masapulak. Napuno amin. Naimbag kaya matad da bakante dito Yan lang arap. O may kat nakitam ti bakante asilig. Adeng. Na mga rabi ading ema. Nang rabi kakadeng. Saan pa'y nga rod, tata? Ay, apagiso nga raw. Nang yugak iti si daem. Nagadong amin tilinutaw. Kat sayang no jak maibaos. Ala, agyaman ak nga rod da, tata. Wan kayam aday. Madamag kumanlaeng. Manugtawan maun. 22, tata. At naka din nobyom. Ha? Ay, awan pa'y. Ay, aya. May mayat mo't lang ti single akanayaw. Ta awan sakit ti ulaw. Saan ka day? Ha? Problema lang, ti ipaay lang ita, boyfriend. Lukwan ta ka laang ading. Manmanong tinapod no alalaki ita. Mabilbilang laangan. Ano, awan sapay kidin Nadaman na batbati loyal alalaki ita panawain, dagitay kaskanyak alalakayan. Ha? Ala mo to'y ipadigok asida adeng, tapno makapangan ka. At saka di inapoy mau, tano awan, inak mga lataikan ka. Ay, saan tata? Nagluto akitiin na po Enso, ayamaw, umayaman. Adag, di ki kusina manan. Umay ka nito, tanay, diyak mapanawan tayo, lutlutway. Nay, nagsapa ka mo tingaglutluto ka ba guys? Nanananan, nagadumatalutlut wa masidamaw. May bus mo na ita. Linayon ako na, tapno mairanod mo nagiti borders ka o manang. Na,
Nagsayatan. Nagswerte mo dagita borders mount. Tay laklak amam gayam iday ti si Danda. Wala. Kasto iti pagwadan nga agpapaabang manang. Kasla kapamilyak ngamin idan. Iso nga ilaklak amak iti si Danda no kasto yung agluto Ay kamayata nga raud. Ngam kita mata amangan wagruamda. Amangan no masadot dan nga agluto no kanayon nga ikam iday ti si Danda. Saan? Maday ti agim imot manang. No lalaki day, apay kid din ajak mangiranaw. Awa na. Ngam aguray ka. Tagaano jay napinta sa border mo? Taga kabangibang kano nga ilay. Indistino tibus na ditaw. Isa nagsapo ulit ti pagabangan na. Anya trabaho na nga eh. Pagtagilakwan mo ti cellphone jay ayan na. Ita lang amin nga danagabang abalasang dito'y balay mo. Isa may kawak. Pasaray babakit kan lalakay tagababang dito'y iday. Wala. Ay, mayat gayam ti ubing aborder mana. Ha? Anyat kaya mo asawan? Presko gayam itirik na ken mata. No ubing ken napintas ti border manang. Amom aday, nagpintas ka man. Makapasalibu kag rik na ti kinalapsat mo. Didak man pasablugan, tata. Haman, talaga nagpintas ka aday. Ewan, already ka nagbayad iti abang mo itaabulan. Ha? Angam, apay nga tata? Ilibre ti makabulan nga abang mo. Ay na, nagsayaatan. Nagsingpot kagayam alakay. Manmanutikas kan kang agpapaabang. No korsonadak ngamin ti agab-abang, ilibre kiti makabulan ti abang na. Anya? Ang no kayatan na, libre akanayo na, hindi pa nagnaid mo, di ti balay ka. Sigurado ka? Wan, anya, kayat nak, ade. Agkatunan na ha. Sayang ti libre nga habang ko. Ha? Oh, jaklaim pagaraw. Adamot gayang pa naggustom kanyak, Emma. Ano, kaslakla tumay tayab iti nakaro aragsakaw. Ay, no kasta, dataan. No kayat mo, agkasartan. Saan pa'y mo't Agjuwa tapay laeng. Tapagam-amuan da iti tunggal maysa. Nay, anyat kukuam iti abay tiri daw ni Emma, sikatinaw. Ha? Ay kut, agtugtugaw agpapaangin. Nagadaw ti mabalin mo pagpaanginan, dito'y pa'y bataw, tiri daw ni Emma. Ikatagtaon na ito'y tugaw di taon. Ha? Ay kut, sigud mait nga datugaw dito'y apag istambayan mi aborders mo. Yakar kong na itatugaw. Alala, tumatdir ka. Di batog tiri daw ti silid mo, ti pangikak iti dayta. Tulungan nakta, bagtatin ta dayta. Pudno aya, jay nadamag ko, tinong ading ko. Ilaklak aman na kayo kanon ni Inso iti sida inyo aborders na. Tayla paborito na aborder na atik ikan naman ang. Anya, apay, ada paborito na ay aborder na. Ada, tay napintas abalasang aborder na. Angam nusyak alakayan, kan tayo abambakit aborder na, di napagan anaw. Anya, Kurso na adaran sa ngamin na niya abalasang. So akanayon na apadiguan. Apay no umakar kalangan iti pag naedan, Emma. Umay ka ni silid ka. Uray ta nalawa di silid ka. Ay, saan Analat sa unang iti tataon nga eh. Ikat niya kuma. Sana bali at agayan ayat tamutay. Diyak kaya't amaamuan da, Inso.
Sigurado a panunutan da arupat kwarta Sigurado nga ibagada aga puta sikat aking balay iti pagababangak. Iso nagkinaawatan ta. Awan bibiyang nakadata. Tinapatag akin inayat ta. Basta dituyak lata kwarto kun inso. Ilimod ta pailaang ti relasyon ta. Awan kumaa ti pangibagbagaan ta anya. Ibain naksamat ano biyong. Saan nakasta? Maawatan na kumamot inso. Diyak namin kaya't apagpiyestaan data dagiti nagatel ti dila na. Kaya't ko tinauli magkapanagbiag. Manang ulang, ada nobya ka. Ha? Nobya? Asino tinobyam? Ni Emma, jay napintas kan sexy aborder ka. Aniya? At danton napintas nga ipagmamanan. Ikasar kun to na jay. Hanggang saan pa nga ita. Ay, naimbag man ta kinayat nakakanagubing dayjay. Ikat siyempre ori lakayan ko'y kabsat mao. Napingsapay na ti karismana. Ay, kabagis. Kat pagabangampay. Saan na libre ti abang na. Tanobyak kat nga runay. Hanggang na di mo pala ibagbagay ti sabali Ta saan akayat ni Emma ti machismis manang. Sigurado nga main nga ado manan ti may baga ti tao. No maamuan lang nga ubeng kan napintas tinobyak. Ado nga men tinaapal at tao. Nakma, umayak man. Tao po. Nay, ada tao. Ha? Nagpintas mo't ang babae. Sino ka tatay ta? Anya day jay adeng. Naimbag nga orasyo, tata. Agpapaabang kayo kano. Pudno ka di. Ha? Ay, wala adeng. Apay, agabang ka. Wan ko mga rod, tata. No adapay bakante, Ha? Kwa? Sayang. Napundo mo tayo. Kwa gayam. Pumanaw gayaman tayo may sa aborder ko iti mabiit. Ha? Kasta ka di? Mabalinti ang pa-reserve. Una. Sige. I-reserve ko para kin ka. Kun ibatim ti sipi number mo. Tapno mateksan, wano maawagan ka, no nakapanawan ti may sa aborder ka. O sige, tata. Mangteda kon iti down payment ko. Tapno sigurado asyak ti mga bang iti dayjay. Ay kat makaamu ka lata, aday. Apay nga, papanawan na kon insaw. Agbaybayad akmo iti abang ko iti binulan. Sa anak mo't ngagpalpal niya ngagbaybayan. Irinobit ko nga ba, hindi kwarto nga ayan, mautinaw. Palawaag. Apay adakas ta. Ag renobit ka, may sala kwartaw. Unag nga raw nga irinobit ti kwartaw nga abangam, ta akin ikit na jay. Anyan. Ikanak nga rin, iti makabunan na pawayway. Tagsapulak pa iti sabali pagabangak paray. Namayag unayan ta makabulan. Umdasan di talong aldaw pawayway mau. Basta intun umay alawas, masapula mabakantyanan di kwartaw, ta parugyakaw na parinubay. Patat mo ti panang papanaw na kan kakabagis. Wen nga ron sapay nagringat tagsapol iti pagabangan. Anda tayo nakita kapapaabangan na di Aruba. Nagnginamag. Apartment ngamin. Ay talaga anang ninadagita tapang pamilya ngamin. Kasano nga taday tuyin ngay. Ala, agnaud ka pa'y la ijay balay Ano sampay la ti maturog ijay salas Tawan mo't bakante asilid. Nagbasi mo ngamin jay balay. Uy, awan problema. Kaya tagyaman ako na ay kabagis. Manungay ti abang ko dito tata. Nalakala Nalakano si ka, ading. Ay, wag. Madamag kumanlaang.
Balasang kapay, wano, adan asawam. Sa anak ngamin nga gaw, awan iti married a border. Pasi ka single lang iti border ka. No, saan abaak, balo. Kakasta lang, tiyaw awata nga agabang iti balay ka. Ah? Kasta ka di? Ay, kwa, single akpay tata. Nasayat nga raw. Manutawan maun. 23 tata. Ubing kapay talaga. Anya trabaho nga ay, Waitress iti may sa restaurant tata. kasta ya. Ala ka raw. Panawan kan dito, tapno may simpamon nagiti gamit mawag. Un tata. Ay, wag. Anya tayo, tinagan mo? Carol tata. San lagaya marupam tinapintas. Pati pa tinagan mo. Sige, panawan ka dito yan, Carol. Ulbod na niya nga insok. Minaysanak. Kunara nga iparinobet na di balay na. Isa pinapanaw nak. Ngam saan mo't gaya? Ang damot gayang pinagnaud na sa bali a border. Ay, wan garud Naamuak daytan kabagis. Kat ubing kan napintas manen day border na. Wan nga raw. Sigurado. Arman naman ang dayay. Ha? Tilay bagbagam matinong. Kada pa'y sumay. Nakankadlaw. Andan sapay kit di nagkinaawatan dan itinapintas sa border na. Day agnagan iti Emma. Takanayaw na mapan iti silid na. Mapan na ikan iti kanan na. Anya? Ay kat awan matkit di dakas na tabalasang samot di border na. Awan pakibiyangan tayo ditan kabagis. Inakagtrabahon inso. Te kwartak ngay. Kunam ngay kan nakita. Aywan kaya man ya. Antaw, Emma. Good for 1 week later, wine? Ay, agyaman nak inso ha. Aywan, ingkanto alaan di ba dumaan nagsukatam ije silid ko. Lukatam tulatan di silid ko. Jak masangot aglaba. Iso alaba amton niya. Wine, indak to alaan no madamdama, honey. Hello, Carol. Apay, awan trabaho mita. Awan tata. Day off ko. Isong aglaba akman. Aya, sige nga raw tagluto akiti sidaan. Ilak aman kan ading. Di kan agluto iti sidaan. Kan uray inapaw, di kan agluto ta ilak aman kanya. Ha? Ala. Kababain mo tata. Di kag babay, talaga kasto ikaw. Na para burak ka ng iti border ka. Kat agyaman nak madud ano kasta tata. Amam ading, nagpintas ka man at talaga. Makapaawis ti kinapintas mo. Ni tata mat. Ayun tata. Mabalin nga inton umay abulan ti abang ko. Nabitin nga min ti sweldo. Anya? Ay, amom Carol, no kaya tinak, di mon problemaen ti pagabang mo. Ha? Anyat kaya Diyos sa tata? Agayatak ngamin ken ka. Kat no kaya tinak may libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Ha? O anya, kaya't mo ti kondisyon ka. Libre ti panagnaid mo di ti balay ka. Basta kaya tinak. Di ka madalagan. Awan pangibagbagaan tayo ti daytaw. Sikreto talag. Tamaw nga ibain nak nga agbalin akayan ayat mau ta lakayak ket nga ruday. Kwa? Oo na. Sige. Sikati makaamo tata. Basta sikreto tangarod tata.
Insaw, ape ang naggapu ka dita silid ti may sa border mo. Anya tinaramid mo dita. Ha? Kwa, awan, nagsarsarita kami laeng manang. Nay, kita mga kabagis, saan samot lamay may sa tinubyam kadagiti border mo. Amangan no pati tay bakit abalo a border mo kakayan ayam mo. Ha? Ay, saan ba ta? Ito niya agapaw. Nagijila kalaslas bangan na tinobya at manang. Ha? Kaya't mo asawan dua daano biyam. Ay, kapilitan amanang. Tanay, agayat damit nga ron kanyak. Aniya. Lalaki ak. Narigat nga trasan na kita abambanag. Diya ka mo ano, anya tada kanyak. Pag-iin nagawan dakmat nagti nagpipintas ababalasang. Ay, sos delikado na itang araramidam kabagis. Ay, apay nga kasta. Nubya ang amin na border mound. May salaan nga. Di mo paggigidanan nida. Tamangan no madaksan ka. Saan? Anya ko mati pakadaksak. Kaya't dak nga raw. Pagbigyak ida amanang. Manang, umutang akman iti kwarta. Anya ngay, may busan ka ni ti kwarta. Tauray ladwa tinubyam. Pagabangam ngamin ida tapno da kwartam. Mabainak mo't amanang. Nobyak pagabangag. Adayamot kasta. Nan, pautangan nakit dahin ta paggatang ko iti bagas. Bayadak tayo nagbayad di balo a border kao. Ay, diya ka mo kang kainso. Laklakayan ka dag pampanono. Naulaw ka na talaga. Ne, Emma, Carol, apay nga, Pastrekenda kami tagririn nisot tayo inso. ha? Awanan ka itibain, Inso. Ulbud ka alak-lakayan. Adyat ibagbagayo adwa. Ala, sumra kayo man pa. Ta, amang ano na makakita kan, makangag ka na kayo dito. Umay kayo. Aping agsipat ka ngay, Emma. Daytoy mat. Nanay, ikaw, sardingan dakman na kamkabilay. Agruam kayo na. Api-api naggidan da kami kan ni Carol. Ha? Ha? Sumungbat ka. Ano ko, nanay. Kung naman siya lang tinobyan, ngamdwa kami matgayam kini Emma. Pinaglubunda kami. Kuha. Asino at talaga ti ay ayatam kada kami? Asino ti Pilyam, inso? Chuck wino ni Carol. Kuha. Tangay ni Emma ti imuna anobyak. Isurti pilyag Carol ni Emma. Anya? Kasta gaya ma. Luguban ka man lalak-lakayanan. Di nagsakayan na. Diyan makagas. Asino ti Pilyam? Siya puno ni Emma. Sige, si kalangarunan Carol. Si katipilyag. Di mo nga rin pandagan titingad ko Abi ngay, katsak mati mo na pinili, minso. Pasensya kan, Awan Emma. kaya mataktak drama sa uma. Anay ka, anay. Napusin sa singipan ka. Hapi-hapi nasubsuban nakbat sa Emma. Talaga luguban ka no, sana siyak ti Pilyam, minso. Siyak ti Pilyam, wano ni Carol. Awanan si pilyag ka na kayo. Pumanaw kayo na si balay ka. Anya? Kalpasan ti amin. Kasta lang ti kalakanakan ka ti mang papanaw ka na kami. Ha? Sa anak a pumanaw ditoy. Kat di naksingiran iti abang. Taidarum ka iti rape. Ha? Uri siya, agdarumak mo't napapanawon nak dito'y inso. Ibagak aginundawayan na. Anya? Masapol ang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan ang bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate na ito eh. Aya,
Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan mo't lada kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaruba tayon ton ija kumpare nga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas mo't la dito'y Napimpintas la ijay ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Hanga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipon ija kalsada. Hello, ading ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak. Sorry Manong. Na kayo kanit ay kabarbaro nga agam-abang kita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinaminsan nga kalman. Diyak lang pagaro. Napintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga ron ano kasta. Ay, nagswerte matan ti asawam. Ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, haan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron ading. Isa makunak anagasap ti asawam. Apalak niya asawa ading. Ha? Ay, well, siya gayam ni Peter. Sika, anyat nagan mo ading ganda? Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabiin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agid na maturugtan. Maturukan, sumarunoak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ang sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak, nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan, madamdama akton. Napintasak mat gayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permitoy ropa. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak, mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kuri matmat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amwak. Iso na lang tanapuskul dato'y kiday ko Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Mangan ka mo to na. Adda ka dito sa angot ti panganan nga sumanarming ka manan. Kita ak nga ro dato'y kiday ko. Numayat matlang. Kita man no bagay ko, Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamido. No anya tintud ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ako matlaang. Wan siguro Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ama Ay nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod, mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ti panagsalapay mo. Si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay wan Manong. Nay, bagbagay mo na'y takiday mo Nadlaw mo mat gaya Manong Peter. Wala, siya pa'y ti kunam.
napuskol na dahi tayo ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad pimintas ka, ading. Thank you nga ron, Manong. Ay, woy, nagluto akiti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Damot lamisaan kan tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni Tabalay. Tanay awan pa'y kasarsarita. Ang mga ano dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di Apay awan trabaho, Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka mat gayam. Uy, iso nga daak lang, anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagin, anabaluak. Jak matin ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas, ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na ka nga ron nila kay mo, no saan ka napintas? Ha? Wan ang amahan namat nga ibagbaga nga napintasa. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinumero uno amang ibagbagay ti kasta, ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pa'y nga hana nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya, Manong Peter. Dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang nga imbaga na ti kasta. Anya, Ay, irwar ko man kiti dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay ka. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga damanan na nga napintasak. Ay, inak man kay tiagdigos sa ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. nabanuga ka nagpasada. Nasakit isikat kan bukod. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindam bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Uray ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat. Tajay lang pakitsindak ti itad na nukwa. Apay magdata nga asawa? Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak baset. Ni, asino da dyan agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Manong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar nda to'y badok. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kaslahanak nga makit kita. Imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdata kanya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kahit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data.
Anya? Iso nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka ngay napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan itidakas ni kumpare, mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, ah? Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga mintay lalaki, asaan showy ako na da, mare. Nga may ti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si kangay mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, mare. Kanayon, ah. Inal daw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man Marilena. Rosita, bakit? Kita am kadi dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni. Ay, unmat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun eh. Kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na eh. Nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti boksingera. Nagpintas nga min. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya. May mayat man no paputdambas si tabuok mo. Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ay, way, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga rod ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka matmaray. Oh, bagbagay mo tabuk mo, ah. Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wan inspirado akan niya yung nga gagayam kan kakaaruba. Ay, kung ano nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko dahil jakat uyawan na tupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style dahil jay kumparem. Naimbag pa nga rod ti daddo mga babae ta ma-appreciar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakitan nakmat no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balit kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, mare. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nakaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo, nanang. Usto ang arod. Sino ti asawa na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangi nga barangay? Sino ti bagbagab? Ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nan, umay kami to. Siguro, ado ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Siguro, Agam arteg ka no, mga dya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo.
Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan, ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak ito balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo, sinurukak na ita. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man, tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanya. Kasta kami, nuna siliga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kaya't ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kaslakan yam. Ay, pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawa. Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko idta. Ay, baka kayat mo nga linisak dagita ko kong. Uray libre. Amumaya dalos iti kuko. Ay, kasta ti trabaho kay dingam si maduta. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngamnosag paminsan, ayos lang. Malaman nga ron, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan, regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti guwapo nga kaaruba. Nagguwapo man nga agpahisuday jay nga kaaruba. Lakayan ngam guwapo lata. Sino? Ay, basta jay guwapo ita Sige tayo, agina na ako, nabanuga. Di ka mga na ya. Haanan, pinakanak jay guwapo nga kaaruba. Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anya man ti apalam kanya ako, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan. Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Ay, imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasa. Ngam nila kay ko kat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumumaakman. Anya? Ay, sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudot. Makadkadlaw ako na, Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo di tabalay ti karuba. Ado, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo kila kaya karuba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali diya ka aruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Iso nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay diya ka aruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Ison tumatla nga naglamiis ti relasyon ta. Naumakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek na. Iso nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudin nga ay. Diyak ka mo, amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulong pare. Diyak mo't nga rin makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadyang asawak. Kalat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Ado, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Anyat kayat mo asawan, mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamuam. Kan amom ti aramidom, pare. Apay. Anyat imbagbaga na kan kaaya, mare. Ada ka matlagayam diti balay datata. Anyat gagaram. Ang awit ta kanin, Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusun pati amin ka data. Awan matla ang tipatag ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya.
umay ka man. Ay, ni. Uy, tadtaman pa nga kung di arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry, bakit? Wen, aklo nagkurang akan ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok kan ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib data. Ado ti pakasaksakit ak kanyam ngam jakla ang ibagbaga. Sorry, kampanti akmat ngamin. Kunak ano o kailangan kan katikas jay. Amo mo takas tuya. Aan mata, medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala, sorry nga rodan wine. Sorry mata, no dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak dayjay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon mi, ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala, mapakawan ka bakit? Basta agawit tan wine. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige, no kasta ti kayat mo bakit? Wala, pumanaw tani dyan. Ay, nagmayat yagi na taya. Awan mo titi abay ko ni Baldo. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon ak manlangan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito bakit? Kita man oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga kaprusan. Makapasurun ka mo't Baldo! Nay! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanen intemplaan iti kapem. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di numanin ayan ti papana. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay kat wala, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Nagadula, sa asawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit na manok mo. Kita ipiyag. Apay, kurang pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kanta, napisti na iti daduma. Kasta nga na Bala, umay ka nga raw, tayong ka, mangala ijay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangkot mo, Baldon. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanya Uncle Ando. Napiste na kita, daduma tarakin ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si Daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko?
Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Kas nakurang ti manok ko. Ay, bakay! Nakita ka ni ti may sa taragan ko ang manok? Anya manok? Ako mo nakita? Kurang matay. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adaayo, nga taktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan na kita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo nila kay mo no kayat na. Ay, owen a friend, no kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasam latang awisan bareng umanugot mo lang. Ay, owen a friend, madasat to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit bantayak lang na ito yung tarakan ko. May inot damot na may busag. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da nga. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siya, jak masango. Hindi Carla. Di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagaduhat tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Siya nga maarami ti asawak na ito, nana. Amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasad tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsukak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangid ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo day taas, ara. Apay kung mga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisa. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararaga. Kanayo nakpayamang iti abulaw kadagiti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulis ay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak abak. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga unit ti manok iti balay na.
Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan, agsasaw kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yaw. Ay, awan ti bibiyang mo, mauray agkat katawa, kan agsasao ag nagmaymay sa, wan balgaw. Hindi bakit mo ati at nabagbagtit na? Mabagbagtit sabot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timangga abigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala, aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat bakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan pa kay. Balto lakay. Napinta sa damat. Amam ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot ah. No. Anya ka di ti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun jet tapingar jay manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min jay tapingar na. Kas na nagimas. Ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagin kirisanan ah. Pangasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din, ni bakit mau? Unarod ang kal. Anya nga di ramida. Pagin inawan lang amin di alagak amano. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, idi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidang, itad mo amin, nakidawat ni bakit mau. Apay nga yan kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tamangan numaalisan. Anya, apay, kayat mau ang maalisan di asawa. Ay, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan rumanan iti adaw, atarak ng amanaw. Apay lakay. Asino jay kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kan? Anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan tong tiyak aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagadum at mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan kumaaday tao eh. Dayta nga ruti kayat ko. Kaano nga yan si Daan ta dayta? Inton, bigatan ba kayo? Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend.
Narigat gayam ti aginaw si ka. Katwan mat. Kompormila ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanan. Ay, win nga rod, friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun, Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon ti ingungutak atarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaun. Ha? Agpaiso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgag ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ka, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige, sige. Nakpay lang nga rod agid da iribredep ko biit. Reingan nak to no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga rin bakit? Nagmaya atin no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawanlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nagtaraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok lakay. Wala, mayat ti kasta anagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di yung lista ti pudno anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sang iti taraok. Kahit mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timangtad iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agoray ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Kabakan nung mangag na kayo manong ti among yaw. Di ka ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, baldaw? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Isuan naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo ngamen. Kantila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawan yung ba't nagiti tarakin ko. Pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak magisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw-kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo lakay. Daman ayan da na nakarla ka, roba. Isungot gayam tinangala ka nagti tarakin ko. Pinarti na paikit din ati na duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakay.
taers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka si kaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palanguhin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos lagi ti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatang tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Katagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpet nga asawa.